Yes, ndabasoje cyane bakunzi ba mu Rwanda TV, reka mbifurize gukomeza kumera neza aho muri hose, abari mu Rwanda cyangwa se abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda n'undi muntu wese ushaka kumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese reka mbifurize gukomeza kumera neza. Uyu munsi ushaka kwibaza ngo, cyangwa ushaka no kuba utabyibaza ngo, ese umunyarwanda wa mbere wagiye mu bihugu by'uburayi cyangwa se wagiye hanze ninde, yagiye ryari, byagenze bite? Ibyo bintu ushaka kuba utagiye kubyibaza, ariko niyo mpamvu twebwe duhari. Reka nkusabe kubanza gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru menshi atandukanye ku gihugu cyacu, utuntu n'utundi atapfa kumva mu bandi bantu baganira. Burya hariho ibintu abantu bataganira, ahubwo hakaba ibintu ushobora kubona ari uko wacukumbuye wasomye. Rero niyo makuru tubahereza. Rero ngiye kubabwira umunyarwanda wa mbere bivuga ko yagiye hanze, nk'amakuru dukesha imbuga amateka y'u Rwanda, Wikipedia ndetse n'izindi mbuga zose. Nagiye ngerageza gukora research, aba ari we umuntu banyeka ko ashaka kuri umuntu mbere wageze mu bihugu by'uburayi bwa mbere y'abandi. Uwo muntu rero yitwa Sylvestre Nsengiyaremye. Wenda abantu bazi amateka bashaka kuba mumuzi cyane. Sylvestre Nsengiyaremye yavutse mu mwaka w'1936, apfa mu mwaka w'1999. Rero yavukaga mu ntara ya Gikongoro, ubwo kera nyine hitwaga, kera yari ikiri intara ya Gikongoro, uyu munsi ntabwo intara ya Gikongoro ikibaho. Rero Sylvestre Nsengiyaremye abantu bakuzemo mushaka mumuzi kuko yagiye nyuma yo kuva hanze. Ariko banze babwire igihe ahubwo yagiye hanze, wenda babwire izindi nshingano yagize. Sylvestre Nsengiyaremye yagiye kwiga mu gihugu cy'Ububiligi mu mwaka w'1956 muri kaminuza yitwa Université de Bruxelles. Niyo kaminuza yagiye kwiga mu mwaka w'1956. Numva ko icyo gihe u Rwanda rwari rwakabonye ubwigenge. Numva ko twaburaga imyaka ishyika nko muri 6 ngo tubone ubwigenge, twe tukiri mu maboko y'Ababiligi. Rero yahawe scholarship cyangwa se buruse, ngira ngo yari iturutse ku mwami, ajya kwiga mu gihugu cy'Ububiligi. Rero Sylvestre Nsengiyaremye avuyeyo yabaye director wa University of Rwanda cyangwa se rector wa University of Rwanda. Niwe muntu wa mbere w'umunyarwanda wabaye rector wa University of Rwanda bwa mbere w'umunyarwanda. Mwaka w'1969 kugeza mu mwaka w'1971, Sylvestre Nsengiyaremye yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga, uwo dukunze kwita mu cyongereza Minister of Foreign Affairs. Rero kuva mu mwaka w'1991 kugeza 1992, Sylvestre Nsengiyaremye yabaye minisitiri w'intebe. nawe muntu wabaye minisitiri w'intebe wa kabiri mu mateka y'u Rwanda, ko uwa mbere yari Grigori Kayibanda. Nyuma y'uko u Rwanda rwamaze imyaka 29 nta minisitiri w'intebe rufite, Sylvestre Nsengiyaremye 1991 nibwo yabaye niwe minisitiri wa kabiri u Rwanda rwagize. Rero ngayo amateka y'umunyarwanda wa mbere wagiye kwiga hanze. Ngira ngo nabwiye aho amakuru ye makeya, babwira n'ibyo yagiye akora. Ntabwo navuga ngo ni amakuru yizewe 100%, ariko ni amakuru yizewe nka 80%, kuko iyo ugiye ku mbuga nyine zizewe z'amateka, niyo muntu bakwereka cyane ko ari n'umuntu uzwi. Umuntu yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga, akaba rector wa University of Rwanda, akaba na minisitiri w'intebe. Numva ko ni umuntu uba ufite amakuru, afite ahantu yanditse. Rero mwakoze kwikirana mu Rwanda TV, njye ni Ngoma Frank, ndasaba ko subscribe kugira ngo mubashe kujya mubona utuntu n'utundi dukora ku bumenyi bushingiye ku gihugu cyacu. Murakoze, musigane amahoro y'Imana.